Bo video bari nang mong nai taklay ni class 10 by class 12 CBSE student roni bo ye normal year so ba normal bosi bo corona phaya kompu na abo umpu na ro sikna class CBSE class 10 by class 12 roni marso deung april lo se maximum time mo brang ni por khango ake ang simon jara ka marso himba taule abo March by April eke ong sia completely change ha abo complete abo change somra anar no saik na dinai areng mi bo video pai han nai tonti takum kura anar no sawano abo videos nanti maha script so ya areng bo yang kokromo to komakedi na chini hindi main topic othana class majak mak change play phai ke naro screen no nukna ang chat kenoi bane ha kya ke tram 1 kya ke tram 2 naro bo chat keno ino ye tram 1 by tram 2 chat no ye confused tang di ang naro no completely naro ni doubt no ang clear kenai areng mi video pai di han senai dina rom sinai puila ke tram 1 no ha kang pu ke normal year te pu samdoi apu oke March by April oke jong exam review class 10 by 12 roni an bata oleung sia ta oke tram 1 by tram 2 ke ha puila ang naro no tram 1 le tram 1 nom chirene skang tram 1 oke ong nai November da no December ro jong exam mari nai class 10 by class 12 raw abo November by December ro chini syllabus nim singo 50% chini boy ni syllabus nim singo 50% mari nai mane half ong nai na ke pha naram sikna 50% syllabus mari nai abo 50% nim singo abo chung abo exam ri to 90 minute re nai kampo ke 3 hour ri uta okay tram 1 by tram 2 ang te pu samde completely change so hambo ni ta okay 90 minute re nai abo 90 minute misi question ke pai nai MCQ short question short answer ri nai ma ke ha answer so ni ma ba ma pai nai ake bo 90 minute wo chung MCQ le so na abo exam lem theory nai ke school opong mayo ba center opong mayo himba November by December ro corona virus tere bangru case bang to mongke online mut photong nai ta okay chung ang bo special case no yago sana tram 2 no sagna na tram 2 no ta chilai na ta okay chung tram 2 no chilai na tram 2 ke ma uchi next year ni 50% uchi track has 50% syllabus no chung mari nai abo ke ong nai March so dang no April lo 2 hour subjective mo ke do not 2 hour yak nai subjective exam subjective mokhe kma normal exam MCQ pho phayo long answer pho phayo short answer pho phayo pa phainai normal exam dekhe ab dekhe no phainai hiya akhe by chance March by April lo corona virus bang to mongkhe about 2 hour subjective ngia mani 90 minute MCQ nai similarly te tram 1 dekhe chung MCQ ong thanai 90 minute jonori onai MCQ mama soinai takum kuro MCQ mo confused tang di multiple choice question he o mane short answer ong hana ko MCQ ke ake tram 1 of same condition nai by chance November by December ro coronavirus case bangye tongmoni ba ye chung center ro dongno school thang rima ya si ong ha hingke chung no o tongye remind exam abo no o tongye nema online phong mayo offline phong mayo by chance chung no o tongye mari hangke November by December ro online dongno offline no o tongye se chung exam mari hangke chung chini syllabus sa tram 2 bangye thanai tram 2 chini syllabus sa bangye thanai tram 1 ni slide ake by chance tram 1 by tram 2 jodio se enarao exam rima yang tha hangke mane center thangi porikha rima yang tha hangke class 10 by class 12 ro naro ni abote hu samde no o tongye exam to mari nai chung internal assessment project deng ha no test la mo deng ha abo project mark ro kaum ke nai ake bo no o tong mo bai no o tong sorry chung no o tongye exam mari mo online pho mayu abo online offline pho mayu abo to ma sa ya ko ya go brang CBSE ro masle brang solution to khlaina boni ba ipho to on chung abo no wana lap kloi offline pho mayu online pho mayu no tongye abo mark no chini abo final lo abo lasing nai mane final lo abo result khe nai hanak dakum kuro ani ko kromono ignore khedi ang ma script se mane dare English ro paper xerox khe ang abono pura dare kham singot mane narono translate khe satom hanak ake main topic ko thana by chance ang samchumole tram 1 by tram 2 naro exam rima ya sing ha ke mane center thang rima ya ke no o tongle chung online dongnu offline mari nai ani idea ba ke online se ma chung ang offline kon thambu ma bo to on jodawo mai nai ma bo sia ko ma bo
brang mane CBSE po abo brang official po online daw no offline khati mambok ni ro po online da offline ang kemse ake ang asa khiu na ro joto no imchi ha hinge imchi ya khoinke na ro ai ni number screen nu khna 7085168409 no ano call khe sumdi ake ang na ro no explain khani try khanai ake bo video no joto bro no class 10 by class 12 ni bro no share khanai tapo di chini Bruno je kom chinai ro no te beng pon to je kom chinai ro no lo hui mayu ake na asa khiu a imchi hanya ake ta khum kro best na ro ni exam best try kedi March by April nai singa mani mami ke November by December fuchong exam mar nai bo ni kama ke na ro zo to no kama ke prai ding asa khiu to unchi prepare well okay na ro zo to no best of luck kama ke selai di na ro ni final exam balu e tongkho arfo abono balu mi hi so mani to unchi kama ke prepare kelai di ake khakchomo ya yo abo video banai na at least tawo ang 10 13 ching try khemo tawo 2 ka mane duita dui bangla baike asa ka thang video banai nai ar project pon to takum kurau bole just short news hana ang bo channel news daily upload ketong ake naro po subscribe kiti poila phai mongke ang khakchong ya phe naro zo to no video pari han nai moni ba subscribe kedi kabru khupo 24 YouTube channel no hamyo mo kau ni favorite kau kabru baike pura desoni kupono khnai to nam bo share khanai tapodi naroni mampha ake joto takhum khurono naro joto no khakchang mo ya pheu moming ke naro video poilan chinga paithok monjora naimoni bo joto no khakcha malai nai final video